laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe wi'i ko aaden yahuɗo e leydi accitiri suddiɗo makko on ɓaawo leydi ka o woni ɗon non ɓe newnata ton nde suddiɓe ɓen sumata geece maɓɓe e hino non o wayrindiri e ɓeyngu makko moƴƴa. Himo faala non ɓannitude fewndoɗo ɓeyngu makko takko makko. Haray mbela yo ɓe jaɓu suddiɗo on sumita yeeso mum ngon itta niqaabu makko on fiyo o waawo tawtoyde moodi makko e ndin leydi ɗon ka hara yo ɓe muñño ton. Suddiɗo on reena niqaabu mum on wonta ka woni ɗon ɓe muñño hara ɓe wondaali fewndoɗo haa feere goo heɓo. Komi waawata wi'ude on gorko ɗon ko yo o ɓurtu hulde jooma makko o yaha o tawta suddiɗo makko on o jonnitamo haqqe makko. O wallitoramo no o timminira farillaaji makko o reena diina makko. Hara o wonaali sababu ɗuytitagol suddiɗo makko on e shari'a jooma makko on. Leydi Allahu ndin hino yaaji arsike makko on fanɗa faaɗa. Allahu no fawtanimo kala arsike mum kono o fawtanaaki fof aljanna. Ko woni non ƴoyɗo tigi ko wakkilantoɗo ko fawtanaaka kon woni laahara makko on e aljanna makko on. Hara o jaɓaali ɗum ɗon yeebora ma ɗuytora arsike ko o fawtanaakon. Haray o gorko ɗo yo o ɓeydu kulol Allahu ngol o anda Allahu wirtata jiyaɗo muɗum. Si o wallitike o suddiɗo makko no o reenira diina makko kan o jonnitimo haqqe makko on Allahu accitirtamo ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kala on hulɗo Allahu waɗanaymo yaltirgal e ɓittende kala o arsikiramo ka o sikkirano. Wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Yowitiɗo e Allahu yonaymo. Heden tori yo Allahu tabintin en e diina makko kan o tabintinana en ɓeygureji meɗen ɗin e diina makko kan o wawna en ɗi jonnitude haqqeji ɗin haaɗi timma. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Belandi mbela hino dago ka goɗɗo tigga miñam ɓeyngu kawo makko. Na'am, hino dago miñam ɓeyngu kawo on tigi wana mahram makko hay ɓeyngu kawo makko wana mahram makko na non fi bandiraɓe on tigi haray ɓen ɗon on dewgal hino gasa hakkunde maɓɓe. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe wi'i si dewgal humama e leydi tengaɗen toɗɗama innama ko nagge wonge e leydi goo jiwo on jaɓi weltori kono adi o hendade nagge ngen kanko ngemaya ko honɗum wonata ñawore nden ɗon. Si tawi nagge ngen hewtinanoma ɓeynguure jiwo on nden hara ko e jogal maɓɓe woni ko ngemayi haray teŋeɗen tabitino hay e hunde ko gorko on ƴantiteteɗon ala. Ko wano non si ɓeynguure jiwo on nden hollitanoma ɓe andinama wondema nagge ngen wattama e sokeje maɓɓe nde ɓe faala wo hiɓe wawi nge arande ɓe inni awa haray yo nge won ɗon taho ɓe yaha naali nge ɓe jogitaaki nge ka maɓɓe haray si nge maayi ɗon kadi hay e hunde ɓe ƴantata mawɓe suka on ɓen sabu non ɓeeɗa ɓe wattino nagge ngen e sokeje maɓɓe ko kamɓe woni yaha naali. Amma non si fi nagge ngen wolanoma ton kono ɓeeɗa ƴettali nagge ngen hewtini ɓeynguure jiwo on nden e hino ɓe wi'aali ɓe kadi nagge ngen woni e ley konngol maɓɓe haray si nge maayi ɗon ɓe ƴantete nagge goo jokke magge. Sabu non ɗum ɗa ko fodore tu wonno e hino non fodore tabitanta fodaɗo on si wana hara o hendi e hino non oɗo o hendaki ɓeynguure makko hendaki wattaka e jeyal maɓɓe hari. Haray ndarete nagge goo ko lontinire ngeeɗa mayge ngen ma ɗum nge qiime coggu magge hewtine suddiɗo on. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɓe wi'i sunnaaju sino wondi e moodi makko e leyɗe hara himo mari nawlirawo wonɗo e leyɗe meɗen wano leydi Gine. On sinirawo makko ɗon non hino tuumire haylagol e bonki e hino non nawnaaje hulɓiniiɗe ko heɓoto e suuɗum. Ɓe landi mbela hino newnane on sonnaajo wonduɗo e moodi maɓɓe ka leyɗe nde o humpitata on gorko fi jinduru on nawlirawo makko. Si tawi wana ko o seeditani hoore makko haray o newnantaake yottingol ko yimɓe wowlirta ni.
sabu non tuumirgol goɗɗo bonki zina wona ko foygiti. Mo tuumiri ɗum goɗɗo ko alda e seede timmuɗo haray ko o focceteɗo looci 80. Wono Allahu daaliri non ka suratu Nur. Si tawi non ɗum laaɓani on tigi pos e hino si o fankiri non o yottinali e moodi maɓɓe lorra bonki on nawlirawo makko ɗon hino hewtamo haray himo newnane nde o humpitata ɗum moodi makko. Haray non kadi e sugu alhaali ɗo hino jeeya e ko sonnajo on wasiyete nde o wallitoto moodi maɓɓe haa on ɗon waawa hunnude haqqeji maɓɓe ɗin ɓe ɗiɗo fuu o fonna hakkunde maɓɓe ter ka wondigal wano waɗɗiɗi hedditiiɗi ɗin non. Wona yo o weltor kanko wondugol e moodi makko hitaande ma lebbi 9 hara nawlam makko kañum wondi e o gorko ɗon wa lebbi 3 tun ma ɗum lewru lebbi 2 e nder hitaande nden fuu. On tuma o tewto ko yimɓe wowlata e on nawlirawo makko ɗon o waddidiramo e moodi maɓɓe. Hino gasa si o wallitike moodi maɓɓe no o fonnira hakkunde maɓɓe ter hara o woɗɗodirali e hay e gooto e maɓɓe ko juuti. Hino gasa ka ɗum ɓurta ɓe wawnude reenude hoore maɓɓe ɓe reena keeri jooma maɓɓe. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Ɓe wi'i goɗɗo sino tigguno o jiidodi e on suddiɗo makko ɗon o yahoya non e leyɗe o accitira ɓeyngu makko ɓaawo wono yaha e saayi ɓe humpito wondema o feƴƴini ɓeyngure makko e siɓɓe makko hiwrondira fatunde makko ka maɓɓe miññirawo makko ƴettita on suddiɗo makko ɗon o jiidoda e makko kadi yara non ha e saayi goo kadi yaltita no yaɓe wondema on modibbo suddiɗo arano on o ma yaali jaka himo wuuri landi ko honɗum wonata ñaawoore ngal dewgal ɗiɗaɓal ɗon ka bange fatwa ko ɓuri sillude kon ɗon e maakuli karamokoɓe ɓen wal ilmu indallah ko wondema suddiɗo on o ruttitanto moodi makko arano on o sendete e ɗiɗaɓo on o jooɗo ha idda makko on timma on tuma o ruttitano arano on konko o wonduno e on ɗiɗaɓo ɗon ko innete ko nikahu shubha dewgal jilɓungal ɓiɓɓe heɓiɓe e sugungal dewgal ɗon ɓen ɓe askinete e makko kanko jibinɗo ɓe on woni on modibbo ɗiɗaɓo kalandal ɗo kala ko tabitata hakkunde aaden e fayɓe mum hino tabita hakkunde maɓɓe kono suddiɗo on kañum ko gorko arano on ɓuri handude e makko gila ka o arti ko wiɗen ɗo noon ko teliren ka fatwa kono ka bange ñawoore alqada si ɓe ndaari ɓe tawi ko tabintingol dewgal ɗiɗaɓal ngal ɓuri fewude ko kañum ɓuri hawrude haray ñawoore nden ɗon hino gollitire tentini noon si en andi wondema woɓɓe karamokoɓe ɓen wano woniri noon ka laawol almami malik rahimahullah ko modibbo ɗiɗaɓo on ɓe tabintinanta suddiɗo on e sugungal landal ɗo wonde kala noon ko konngol aranol ngol ruttitayngol suddiɗo on ka modibbo makko arano ko kangol ɓuri yaadude e bindi ɗin e konko egga e batteje sahabaɓe ɓen wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Miɗen ndi suddiɗo on sino wonduno e moodi makko e dow newende e moƴƴere yaha ha e saayi gorko on change o watta raɓɓinɗinade kadi ina makko o watta yaltude kadi jokkodira eɓe o hana jokkodirde e rewɓe si o yahi e ɗum ha o arti o wajama o inna o jaɓi kono ko ha seeɗa hara o watti kadi wonira noon ha o acca ɓeynguure makko nden e leydi o immo o yaara e leydi goo woɗɗunde o wona toon ɓuri duuɓi 2 hara o ala e humpodirde e ɓeynguure makko nde o accito nden ɓen ɗon tefa haa ɓe humpito annduɗo fi on gorko ɗon ɓe innamo yo o walluɓe ɓe waawa humpodirde e on jongalle maɓɓe kono on ɗon humpita ɓe wondema oɗa de ala e jaɓude nde o wolanimo wo oɗa ko innata ko yiɗa humpodirde e maɓɓe fewndo ɗon e hino noon o tiggi e ndin leydi ndi o yahi e muɗum no wi'ira noon himo wondi toon e on debbo mo o tiggi ɗon kesum joni noon ko honɗum woni ko sharia newnani nden ɓeynguure nde o accito mbela kadi hino feewi ka kamɓe nden ɓeynguure ɗon kaɓe immo e leydi ka o accunoɓe ɗon
ɓe hoota ka leydi maɓɓe wano Gine ɓe ndaara no ɓe jokkira fi gandal. Amma kanko suddiɗo on si o lorrori ko on gorko ɗon accitirimo ɗon ni kon ma ɗum o tawi o wawata muññitanade mo hankadi haray yo o faamodir e mawɓe makko ɓen kanko suddiɗo on ɓe ƴettida feere si ɓe tawi solution on e ñawdigu ngun ko nde ɓe ɓortodirta e on gorko ɗon haray sharia hino newnana ɓe kamɓe waliyaɓe ɓen tortagol on jiwo maɓɓe ɗon woni on suddiɗo wi'aɗo ɗon. si ɓe heɓi noon feere goo taɓintinanaydemo dewgal makko ngal townitanamo lorra makko kan haray dewgal no ngal ñiiɓirta wo ka bange sharia ko ɗum ɓuri hawrude ko ɗum ɓura yiɗeede. Amma fi iwugol kaw acci ɓe ɗon ɓe hoota ka maɓɓe ɓe ndaara fi no ɓe jangira si ɓe tawi ko ɗum ɗon ɓuri ɓe wondande e maslaha ko ɗum ɗon ɓurata ɓe nafude haray hiɓe newnani ɗum ko woni tun yo ɓe eto ɓe humpita ɗum taho gorko on ma ɗum mawɓe e musidɓe gorko on ɓen. si ɓen ɗon teɓɓitike muradu ndun ɓe jaɓɓitike situation on e alhaali on suddiɗo on e fayɓe muɗum jonnitama haqqeji maɓɓe ɗin haray ko alhamdulillah. si wona ɗum sharia forsataɓe accitirgol avantage maɓɓe e nafa maɓɓe fimo haajaka e maɓɓe tefa fi maɓɓe. fi noon konko janta ka fuɗɗode landal e raɓɓinɗinare gorko on teliren diina kan e jokkodirgol e rewɓe jananɓe haray en wawatamo ñawde kanko gorko wi'aɗo ɗo on fi muɗum sabu non ñawore tabiti wo ɓaawo nde cende ɗen fof heɗitana. kono noon hiɗen andintinamo kala wata o ɗaynitor kun aduna hun daɓɓum ɗo wata o ɗaynitor koye tuuyo hoye yewtay koye ɗo kono yo o anditu o miijito sownowo fi ɗan gurdan ɗan o hawroyta e kan gayka ka o maroya e muɗum. ɗan gurdan ɗon wona fi balɗe ɗiɗi wona fi hitande wona fi duuɓi 10 wona fi duuɓi 100 ma wulure tun kono ko gurdan lahara ɗan woni ko o naati ɗon e muɗum. ɗan gurdan duumotoɗan pooma mo reeninoke ka gurdan hum makko daɓɓum ka aduna ɗo o ɗoftinoke jooma makko haray o mali pooma jokkunoɗo noon liddu muɗum haray ko hoore makko o waɗi. yo allahu dandu en nangande makko e lette makko sabu noon inna akhdahu alimun shadid nangande makko nden ko muusunde ko tiiɗunde. allahumma na'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udhu bika minka la nuhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsik wallahu ta'ala a'lam. bismillahir rahmanir rahim. ɓe landi si babajo kar hijiwo muɗum okkitiri e nokku kajiwo on yiɗa on o okka ɗon kadi ronkamo dankitorde no haniri noon jiwo on wona e ɗum ha jiidano on gorko ɗon muudi makko nde wonde yahay accamo lebbi hara accantamo dépense si o ɓitti ha o ɓitti o yahi ka baba en makko ɓen ɗon piyamo piyidamo e paykon ɗum fof hawtodira e hoore makko ha haqqille makko watta sottude ɓe naɓamo e lattaneji fi lekki kono ɗum ronka nafude ɓe watta kamɓe kadi nde o iiri haqqille ɗen sotti wo ɓe dumbamo ɗum yaari noon ha teliren duuɓi 9 e nder ɗum paykum makko kon hawrodiri e sumuka coppi kum maayi e mum kanko nenejo on o suuɗe mayde paykum makko kon o andinaka ɗum wonira noon ha o feƴƴina kanko kadi ɓe landi joni ko honɗum e ñawore fewtata babajo forsirnoɗo noon o jiwo mum e ngal dewgal ngal o yiɗano moodi makko ronkimo dankitade kanko babajo on kadi o salimo wallitade ha ɗum woni sababu nde nawnare makko ha no o feƴƴiniri ni kanko e bobo makko adi fof hiɗen toro yo allahu yurme on suddiɗo ɗon o yafanomo o yanñanamo werde makko nden o waɗanamo nde werde aljanna o lontiniranamo ko ɓuri moƴƴude konko o faɗi e ngal dewgal makko e ko ɓuri moƴƴude konko o faɗi e yurmede baba en makko yo allahu hawtindiroymo janngo ka aljannaji makko to wuɗi wondude e kumpay kum makko sugu ɗum ɗo hino muusa jon yurmede hino wullinamo ɓernde kono noon
ko ni allahu ñaawirani o suddiɗo ɗo julɗole ala ko waɗa sina jaɓugol koddoruye allahu on o wele ñaawore makko nden tampere ko o suddiɗo ɗo hawri kon noon hiɗen toroyo allahu waɗanmo ɗum montirɗum bakkatuji makko townirɗum darjaji makko ka aljannaji makko. Amma noon o babajo ɗo si tawi kono wi'ira ni woniri haray ko o diwɗo keerol makko yeebuɗo kalifu makko toñuɗo o jiwo makko koko o landitoroyte noon ñande jango. Kanko modibbo on kadi wano noon e kala on wallitinoɗo ɓe e ɗe tooñe maɓɓe ko neeɓi wo ɓe tawtidiroyay e o mo ɓe toñuno ɗo ɓe darodoyay e makko yeeso allahu o ƴantita ɓe haqqiji makko ɗin ɓe landitore fi ko ɓe toñirnomo ɓe laawoytako ha ɗum ɗo fof laaɓoya hakkunde maɓɓe haqqiji yaaɗo wona ko majjata mo ronditike haqqe tagaɗo ha o yaadi e on haqqe ɗon ka kabru makko hara oɗa yafananokimo haray on tigi ronditike dongal teddungal haqqeji ɗin fof ko renteteɗi tentini noon haqqe on suddiɗo wullitike modi muɗum kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu jippiniri sabu ɗum alqur'ana mo wonɗen e jangude ha hande qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi rentini en heɓagol e ɓe suddiɓe ɓe maki uharriju alaykum haqqa ad-da'ifayn al-yatimi wal mar'a miɗo rentina on e haqqe ɓe lo'uɓe ɗiɗo al-yatima e suddiɗo. haray si babajo fayi ha o yeebiji wo makko ma modibbo falji ha o tilfi ɓeyngu makko haray ɓe anda ko ɓe geri nde on tigi wonata hara jibinali fes ma tiggali fes ino ɓuri nde on tigi jiidoto ma tiggata on tuma o yeeba on mo o jiidi ɗon ma o tilfa on mo o tiggi ɗon. haray o babajo e o modibbo kalandal ɗo yo ɓe tuubu ɓe yaafino allahu ɓe hebbinora moƴƴereji ɓe hebbinora du'anagol on mo ɓe toñuno ɗon si ɓe heɓi feere sadakaji iloji ɓe waɗanamo wano jasugol boyli ma tutugol leɗɗe anniyanomo baraji ɗin. ɗum fof noon ko fi oɗa hara si o ƴantoyi o landitoyike haqqeji makko ɗin ñande jango yo taw hara ɓeeɗo hino yooɓino moƴƴereji buy ka ƴette jonne oɗa hara wona bakkatuji e goopi woni ko ɓe rondoyte. sabu noon ka darngal accanan hakke mi accanima ala ton mo kala kono ɓeyditorta e moƴƴereji ɗaɓɓata eno o ɗuytitorta e bakkatuji. andintinoren ɗo noon worɓe ɓen andintinen ɓe kadi haqqeji ɓe suddiɓe maɓɓe haqqeji ɓe allahu waɗi ley maɓɓe wata ɓe ɗaynitor doole maɓɓe e konngol maɓɓe ɓe tooña ɓe on tigi yo o wakkilo tooñeede o yaafo kono wata o jaɓu tooñude. bindi ɗin waajitike en tidiren ɓe suddiɓe awa taskoɗen waajitoren gollitiren ko ɗum woni ko fotinanta en gurdam men ɗan barkinana en e wondigalji men ɗin malnoya en ka kabruji meɗen e ñande darngal meɗen. haray ko ɗum woni ko torondirɗen fi allahu ko ɗum woni ko wasiyondirɗen ɓurten aynitude haqqeji ɗin rentoɗen heɓagol e ɓe lo'uɓe meɗen. yo allahu wawnu en ɗum o reena e men wallahu ta'ala a'lam. bismillahi rrahmani rrahim. ɓe wi'i gorko sino mari sonnaɓe ɗiɗo goɗɗo e ɓen ɗon hino jangude oya ala e jangude himo wondi noon e wonɗo e jangude on ka saare yaha noon ha saayi mo on ɗon hani lontodirde e kawtal mum on hewta kono noon tawa si o iwi ka saare ɗon fewndo ɗon jande makko nden bonay ko o sutanino kon e examen ji tarday moodi makko noon daranaki mo fiyo hoto kono noon fanni man himo ɗon haray kawtal makko mo saayi muɗum hewti on arata ɓe landi haray ko honno on sonnajo wonɗo e jangude ɗon girdata koyo o ardin haqqeji ɓe o wondi ɓen hara o ronditaki hay e hunde e toñeteliren maɓɓe ko o wawi jangude wo kalonto makko o janga ko o wawi heɓude wo ka tuuru makko o ɗaɓɓa kono si lonto nawlam makko hewti dagantako mo jottitagol ɗon ngantinora jande makko
haa o haɗa kawtal makko haqqe makko. Si o hooti o waawi jokkitaade jannde makko nden ton, haray yo o jokkitoyo. Si o waawaali o rewto yeru ko o janngunoo kon. Ko examen mo o waɗaynoo ka saare tultata, maa ko o faɗata kaydi makko e diplôme makko kaariijo, ɗum fof wonantaamo nganto fii diwgol keerol makko e ronditagol haqqe kawtal makko. Si o waawi noon faamondirde e on kawtaljo makko ɗon, o newnaniimo timmintingol hitaande makko nden, on tuma o yoɓitoyamo konko o ƴetti ɗon e jonte makko ɗen, maa lebbi makko ɗin, haray ɗon ba'si ala. Kono ɓe faamondiriri bo, kono noon haanaaka o finniramo sabu ɗum e ka o suuñoramo fii mum. Si o sifanike mo, o jaɓii o newni, haray awa. Si wonaa ɗum yo o ardin diplôme laahara on, o wallitora kawtal makko no o hettira haqqe makko, o yondinora ko yaadi e ɗum wo e jannde makko. Ko ɗon o tamƴinante nafoore e jannde makko, ko ɗon o jortante barke e gandal makko. Amma gandal mahiingal e dow tooñe, haray haa kangal ɗuuɗi wo barke maggal wonaa ko habba. Ko fanɗi barkini noon, hino ɓuri ko ɗuuɗi ko alaa barke. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ɓe wi'i jiwo si accintiniraama ka o wonno e janngude ɗon, sabu konko o woni e tiggaade, kanko kadi o lo'aali, o fewti e ɓeyditorgol ka alqur'ana e ka diina makko, haa Allahu newnani mo buumagol suma yeeso makko. Kono tawi ɗum hawranaa mawɓe makko ɓen, ɓe inni kamɓe kadi ɓe okkitirtaamo fanni man o ittaali konko o suumi ɗon yeeso makko ngon. Ɓe okkataamo kadi haaden innitorɗo janngugol sunna. Woodi buy arɓe toriimo, kono mawɓe ɓen sali. Kanko jiwo on kadi o darii ka o darii ɗon. O eɓɓi wondema haa ka satti wo, o ittataa konko o suumi yeeso makko ngon ɗon. Ɓay tun ko moƴƴere, koko diina makko yamirimo. Ɓe lanndii non, ko honno o jiwo ɗo gasata gerdude, e hino ko o fewndiiɗo reseede. Komi waawata wi'ude e sugu o alhaali ɗo, koyo jiwo on ndaaru e ɓadondiraaɓe makko ɓen e gorol makko ngol. Sino woodi toon tawayɗo hino sittori ka bindi e ka faamu, mo o tamƴini waawaymo wallitaade e ko o woni e muɗum kon, o weeɓitana on ɗon alhaali makko on. Si woodi arɗo toriimo, mo on ɗon welaa diina muɗum e jikku muɗum, o yaha o weeɓita fii on toriiɗo ɗon ka mawɓe jiwo on ɓen, o sifanooɓe fii makko e moƴƴuki makko, o anndintina ɓe ko diina kam wi'i kon e sugu ɗum ɗon. Hay si ko yo ƴettu garanti e responsabilité jiwo on o ƴetta, o wakkiloo ɗum. Kono yo mawɓe ɓen newnan mo hara ɓe ɓittinaali mo. Si tawii ɗum ɗon nafaali, hara on ɗon, on ɓadondiraaɗo jiwo on ɗon ko gasayɗo mo okkitirde wano bappa makko, o humpondira e ardinaaɓe ɓen ka diina ka hoɗo ɗon maa ka leydi ka ɓe woni ɗon. O sifanooɓe alhaali on no woniri. Ɓen ɗon si ndaari wi'i o okkitir kanko haray dewgal ngal hino selli. Si tawii kadi ko kamɓe ardinaaɓe ɓen ka diina ɗon woni ko sorti waliyaaku ngun e ley ɓen mawɓe tooñayɓe ɗon, woni mawɓe jiwo on ɓen saliiɓe mo okkitirde ɓen, ardinaaɓe ɓen ka diina sortii waliyaaku ngun e ley maɓɓe, ɓe okkitirii kamɓe haray dewgal ngal kadi hino sella. Ko woni tun noon, ko ɓuri hawrude ko nde jiwo on ndaarata no o faamondirira e mawɓe makko ɓen e beynguure makko nden, haa o newondira e maɓɓe, ma wooda e maɓɓe wallitiiɓe mo. Hara o jaɓaali jokkude gorko hay e gooto hara beynguure makko nden tawtaa. Hay si on gorko ɗon ko innitorɗo sunna, ma mbaadinorɗo mbaadi moƴƴiri labaandi. Sabu noon wonaa innitorɗo bindiwo, ma mbaadinorɗo ko labaawo, anndino dewgal jogitorte, ma anndino suddiiɗo tambitorte. Kadi woɓɓe hino yiɗi fannin hino humpaa, hiɓe faalaa fannin hiɓe weelaa, kono nde yahi haa ɓe humpitii ma ɓe haari, ko mbaadi wondigooɓe holloyta. Tentini noon si ɓe anndi suddiiɗo on alaa ka yiltitoo, haray si wonaa marɓe jikke, ko kara hamɓe ronkorta bonaade e makko. Haray si suddiiɗo on waawi muññaade, o ɗaynindira ɗon e bolonda makko on e mawɓe makko ɓen e beynguure makko nden, haa ɓe fof ɓe fotta e konngol, haray ko ɗum ɗum ɓuri hawrude. Aduna welaafi, yimɓe ɓen kadi wonaa ɓe fof weli anndande.
hare yo on tigi ɗiggam mawɓe makko ɓen o moƴƴo e maɓɓe o ɗoftoɓe fanni man ɓe yamiralimo ko lundi bindi o anda noon kadi hay e gooto e maɓɓe luttata e ngurdan toña ɗen kadi wona luttayɗe damal allahu ngal hino udditani kala on nodduɗo mo torimo hunde kadi haa kande satti wo hino tamƴinaka nde hoyoyi fa inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra mo huli allahu kadi ɗoftikemo o waɗanaymo yaltirgal e kala mapunde nde o woni e mum wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib o arsikira on tigi ka o sikkirano ko wano noon mo huli allahu ɗoftikemo o waɗanaymo newende e muradu makko ndun fof wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra hiɗen tori yo allahu waɗan en waɗana oji wolandaɗo ɗo fi muɗum newende o hawrindina en eko moƴƴata e men eko moƴƴanta en aduna e lahara wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi fi hakkunde aden e ɓeygu mum hari hiɓe welduno kono yahi ha sattodiral sori hakkunde maɓɓe suddiɗo on sowi babajo on dankitaki woni ha suddiɗo on jibini babajo on ari inni bobo muɗum on o hucciti kadi o jonnata dépensi naafi nenejo on naafi bobo on woniri noon ha bobo on satti seeɗa o watti ñamude ɗum fof ko nenejo on woni e wakkilade fino tambitoramo ɗum noon yahi ha tiiɗi e nenejo on moƴƴa o wi o faltaka gorko on hankadi o torti hoore makko gorko on wi'i jonnidatamo hoore makko accitatamo sina hara nenejo on jonnitumo kanko gorko on bobo on ɓe landi noon joni ko honɗum sharia wi'ata teliren ɓeɗo piiji tati hino e nder ngallandal ɗo ara nun ɗum woni gorko on o rambursay o yoɓitay kala ko nenejo on nafguno fi reedu muɗum ɗum kala ko o nafguno kadi o dépensi fi bobo on gorko on yoɓitay wona ko gorko on jeejirte noon ma ko o multirte kono koko o ƴantete si o salike noon o jaɓali hare ka ñawore sharia ko o ne'eteɗo yaggine ɗimmum ɗum e ngallandal ɗo suddiɗo si o tortike hoore makko haray ko teŋe ɗen woni ko o ƴantete o jonnitaɗe gorko on o hetta hoore makko yiɗi gorko on e sartiji makko ɗon ndaratake tewtatake tammum ɗum woni fi dankagol bobo on ko nene makko ɓuri handude e makko fanni man o ƴettiraka nokkugo wono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiranno oya suddiɗo noon anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ko an ɓuri handude e bobo on fanni man a resitaka haray e ngal damal ɗo woni damal dankagol bobo konko ɓe innata alhabana kadami fiqhu ko nenejo on ardinte e mum ha pay konkon heɓa duuɓi 7 kon suɓindine si tawi mawɓe makkum ɓen ɗiɗo fof ko wawɓe kun dankade haray mo kun suɓi e maɓɓe wo ɓawo nde kun timminde duuɓi makkum 7 ko kanko kun halfinte haray o gorko kalandal ɗo o ala haqqe e innugol o hettay pay konkon fanni man kun heɓali duuɓi 7 kun suɓimo haray ko o yamirteɗo teliren ka ñawore sharia koyo o yoɓitu suddiɗo on ko o dépensuno kon fof fi reedu makko ndun e bobo makko on si suddiɗo on jonnitimo teŋe ɗen o jonnitamo hoore makko o accidamo e bobo on ha o timmina duuɓi 7 o suɓine wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi suddiɗo si modi makko jaɓali o golla e hino noon modi makko okkatamo fayda hay e hunde kanko suddiɗo on noon mawɓe makko ɓen ɗaɓɓiraymo ballal e hino alaka o itta si wona yeru ko modi makko okkimowo mawɓe ɓen wurin sikkay o saloto kono harana e salade o woni ko o ala ɓe landi haray ko honɗum sugu on suddiɗo ɗon wasiyete koyo o nanan modi makko hara o gollali si wona e dow duŋaye modi makko si modi makko honnimo kanko holtinimo ñamminimo haray ko ɗum ɗon woni farilla on ko ɓeyditi ɗum wo e balle ko moƴƴere e dow moƴƴere ko mawɓe makko ɓen sikkata ɗon o salani ɓe lorratamo hay e hunde si ɓe seytinanimo kadi sabu ɗum o nangitirtake kanko gorko on kadi o nangitirtake fii ko o ala e wallitade sonna makko kon no o wallitora mawɓe makko ɓen
ko woni tun hino laba si allahu no udditanimo nde o moƴƴoto e isiraɓe makko ɓen. Sabu non mo moƴƴike ema ha halfinima jiwo mum haray a ala ko yoɓitiramo. Mo hollima jikke ha welama yo ƴiƴam moɗon jillodir eyo inɗe moɗon hawtodir, haray a hana wuddande on ko jogiɗa, a hana haɗude on ko weɗmama. E sengo gonon kadi hino foti hande suddiɗo on andata ko honno o udditirta ɓernde moodi makko ha hara si o torikemo o salatako, si o faalirama mo goɗɗum o sattinta. Wonde noon kadi worɓe ɓen hino seedi, woɓɓe ɓen haka on tigi etiwo ko kara han o weltinirta ɓe, haka on tigi wakkiliwo ko kara han ɓe faamirantamo. Haray si suddiɗo on jarriborama suguɓen yo o ɓurtu muññade o toro allahu, ko allahu jogi arsike e ɓural himo jonna ɗum mo o faalawo nde o faalawo. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. O wi'i mawɓe makko ɓen hino daranimo woko be tun o seeda e ɓeyngu makko. O yiɗa noon kanko seedude e ɓeyngu makko ɓe jiiɗo diino e hino ko mawɓe ɓen kadi tiggannomo. Haray ko honɗum gasata wonde ñawore sharia e sugu o alhaali ɗo. Waɗɗata ko e dow hay e gooto nde o ɗoftoto mawɓe makko fi seerugol ɓeyngu makko ma bonnugol dewgal makko, si wona dey hara on debbo ɗon himo wondi e ellaji ɓanguɗi, ellaji lorreyɗi aaden on ka dewgal makko ma ka suudu makko, haray ɗon on himo wasiyeyo o ɗofto mawɓe ɓen. Kono si wona ɗum on tigi o tewtata ko ɓe eɗen faale maɓɓe ɗon, sharia ko faandi e dewle ɗen ko yo ɗe ñiiɓu ɗe tabita wona yo ɗe hele. Ko wano noon kadi si ɓe faalama mo okkude ma okkitirde nokkugo ka o yiɗa ka o faalaka, waɗɗata ko e dow makko ɗoftagol ɓe. Hanana non mawɗo nde o ukkitoto e dewgal ɓiɗɗo makko si wona hara ko fii no moƴƴira. Haray kanko mawɗo on ko dewgal makko woni ko o landitoroyte wona dewgal ɓiɗɗo makko. Way tun oɗa wona e ko harmi woni, wona e ko allahu haɗi o woni e mum. Haray yo o wallitore no o tambitora dewgal makko e no o dankitora fayɓe makko. Ɓe wallitore no moƴƴira hara mawɓe ɓen haɓɓitaki ko be tun faale maɓɓe jokke ma ko be tun yidde maɓɓe tawte. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Ɓe landi gorko e debbo ɓe ƴettindira, si ɓe yewti e téléphone ɓe muutodi e yewtere maɓɓe ha maniyu yaltiri gorko on. Haray mbela ɗum ɗon hino haɗa sellugol dewgal hakkunde maɓɓe hankadi. O woye konko ɓe waɗi ɗon ko bakkatu hino waɗɗi e dow maɓɓe nde ɓe tuubata ɓe yaasino allahu hara ɓe ruttitaki e sugu muɗum. Kono noon ka bangi sellugol dewgal, naam, dewgal hino gasa hakkunde maɓɓe. Ko bonidugol yottondira e mbalndi haɗata sellugol dewgal hakkunde ɓen ɗon. Hanana noon jiwo nde o hoynata hoore makko e nde o jippinta daraja makko ha mo wona moodi makko fijiramo. Foti ko konguli o fijiririmo ma ko kuuɗe. Finuɗo waɗata ɗum, tedduɗo badatako ɗum. On tigi non no o renori wo adi o natude e dewgal, ko non on mo o woni e ƴettindiroyde ɗon teddiniroytamo, ko non kadi o hooloroytamo, ko non durriye makko kadi laaɓiroyta barkina bi idnillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. Ɓe wi'i si sagata e jiwo yiɗindiri ɓe faalama ƴettindirde, kono mawɓe maɓɓe ɓen hara hawre heno hakkunde maɓɓe. Mawɓe suka on ɓe wi'a torantako mo ka ɓen ɗon, mawɓe jiwo on ɓen kadi wi'a okkata ɓen ɗon. Kono suka on e jiwo on eto ha ɓe ƴettindira e hino mawɓe maɓɓe ɓen tawta tawaka. Haray ko honɗum wonata ñawore ngal dewgal ɗon. Fiyo en wawu jabade ko laaɓi ɓe ngallandal ɗo hino hatun jini ka anden ko homɓe woni humanɓe ɓeeɗo ngal dewgal ngal ɓe woni e muɗum, ko honno kadi ɓe humiri ngal. Ko si ɗum ɗon laaɓi ande ko honno ñawore fawrta e dow maɓɓe. Kono noon ka bangi ñawore huɓunde, baba en jiwo on sino wuuri ko kanko wonata waliyu makko. Si goɗɗo goo okkitirimo harana e dow konngol makko ngal dewgal ɗon daratake, ngal kumal ɗon sellata, ngal daginanta ɓeeɗa wondugol. Amma noon gorko torotoɗo on kanko himo wawi wonde waliyu hoore makko, wona be tum mawɓe makko tawtamo si dewgal makko sella.
hino hanani noon faalaɓe ƴettindirte kala nde ɓe andata wondema ngal humodiral maɓɓe ɗon wona e maɓɓe tun haɗata, kono hingal memora ɓeyguureji maɓɓe, hingal tawnora guri maɓɓe. haray wata ɓe ndaaru ko woni hakkunde maɓɓe kon tun ɓe inna ko ɓe tun ɓe ƴettindira, kono yo ɓe wattanor yila e ko ɓeyguureji maɓɓe ɗin yi'ata kon, sabu noon alhaali ɓe laafi. ɓe anndangal wondigal maɓɓe ɗon ko honno wattiniroyta yeeso. haray mo kala e maɓɓe yo accan hoore muɗum ka ruttito, wata o taƴu ko woni hakkunde makko e ɓeyguure makko nden kon fi goɗɗo goo, kono yo o anndu aaden ko yimɓe mum ɓen mari, ko kamɓe o sembinorta, ko kamɓe o teddirta. haray wata faale makko e tuuyo makko ɓuran mo mawɓe makko e yimɓe makko. wallahu ta'ala a'lam. bismillahi irrahmani irrahim. ɓe landiti si tawi woni dagatako nde suddiɗo julɗo wonata ley kefeero, e hino noon hiɗen andi Asiya ko e ley Fir'auna wonno, Asiya ko o julɗo, Fir'auna ko o kefeero. haray ko honno ɗum ɗon hawtindirirte. Asiya e Fir'auna ko e yimɓe ɓe annabi Musa nulano e muɗum ɓen tawano. ñaawoje maɓɓe si lutondiri tun e ñaawoje aranɗe en ɗen ka shari'a mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hare ñaawoje ɓen ton tewtatake, jogitatake ka shari'a meɗen. Allahu daali likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, mo kala e moɗon onon annabaɓe ɓen meɗen waɗani on tigi shari'a e laawol. hare koko shari'a meɗen yinni ma o riwali e din shari'aji feƴƴunoɗi ko ɗum ɗo woni ko jogitete, amma ko shari'a meɗen rutti kon ma ko lutondiri e shari'a meɗen on enen moftenelaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallam, hare en jogitata ko ɗum ɗon. hino jeeya non e ko bindi men ɗen harmini, hino jeeya non e ko bindi men ɗin harmini resingol kefeero ma accugol suddiɗo julɗo ley kefeero. Allahu daali ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ودالي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. سنة نلاد صلى الله عليه وسلم بانجني دون تنتني هري هيسي وياما رسنغول كيفيرو هنو داغينو e ñaawoje yimɓe e mofte aditinoɓe en wi'ay ɗum ɗon dagata ko ka sharia meɗen enen ɓe tum bindi men ɗin hino toɗɗi ɗum harmini wano andira non ka dalil wi'eteɗo shar'u man qablana. wallahu ta'ala a'lam. bismillahir rahmanir rahim. ɓe wi'i suddiɗo buumiɗo, kono o wi'ay kanko o buumanta ko kawo makko, sabu non kawo makko hino hiɓɓi e makko moƴƴa, e hino non on kawirawo makko ɗon hino wawi mo tiggude, bela haray himo mari bakkatu e konko ala e buumanade on kawirawo makko ɗon. ko wi'ete kawo ka fiqhu e ka sharia ko on hawtuɗo e nene on tigi, nene e baba ma nene ma baba, amma mo hawta e nene on tigi wana o kawo makko ka fiqhu. haysi on tigi hino hiɓɓodiri e nene on tigi, kono ɓay tumɓe hawta mawɓe kamɓe ɗiɗo woni nene makko e on wi'aɗo ɗon kawo makko, ɓay tumɓe hawta mawɓe haray wana o kawo makko ka fiqhu. sugu on ɗon ko o janano e on suddiɗo ɗon, daganta ko suddiɗo on nde o hollata mo ko daganaki mo hollugol janano. haray si o holli on ɗon ko dagananoki mo hollugol mo, oɗa yi'i e makko ko dagananoki mo yi'ugol e makko, haray ko o bakkondinɗo kanko suddiɗo on, kanko wonɗo sababu yi'ugol oɗa konko o yi'i ɗon. wallahu ta'ala a'lam. bismillahir rahmanir rahim. ɓe landi si jiwo andidiri ni e suka on yaha ka mawɓe jiwo on ɓen toroɓe mo, baba en jiwo on maka okkata on suka ɗon, sabu non ɓe anda fi makko, ɓe anda fi ɓeyngure makko, kono kotirawo jiwo on daro humana suka on dewgal e dow on bandirawo makko mo baba en muɗum sali okkitirde ɗon. haray ko honɗum wonata ñawore ngal dewgal ɗon. ngal dewgal ɗon sellata ka bange shari'a, ngal humaki ha mawɗo jiwo on tawta. ko baba en jiwo on woni mawɗo makko ɗon, ko kamɓe woni waliyu makko. si goɗɗo go humanimo dewgal e hino ɓe tawta wana e dow kongol maɓɓe, konko ɓe humi ɗon daratake. en humanaɓe ɗon kadi si ɓe duumike e muɗum hare ko e bonki ɓe woni. waliyu ɓurɗo battade on woni baba en jiwo on kalandal ɗo o diwatake, si wana hara ko o woni e salorde kon wana ko jaɓini ka shari'a.
be mawɓe ɗo non woni baba en jiwo on ko ɓe salori kon koko jaɓini bal ko ɗum woni ko hani kon nde mawɗo okkitirtani tun jiwo muɗum ha o anda ko hombo o woni e okkude ko ɗum waliyu waɗira fiyo o suɓano jiwo makko on hara o ɗaynaka haqqe babajo non e dow jiwo mum hino ɓuri mawnude haqqe kotirawo e dow bandam mum ko babajo on kadi faami kon e ngurdan e ko o yi'ata kon hino ɓuri ko kotirawo yi'ata kon ko ɗum fof waɗi si sharia ardini babajo e dow hedditiɓe ɓen fof ka bange humugol dewgal e ka bange wonangol jiwo on waliyo hare si goɗɗo go diwi kerol muɗum aditike mawɓe ɓen inni kanko o humay konko o humi ɗon daratake tewtatake fanni man mawɓe ɓen e babajo on tawtali wallahu ta'ala a'lam. Bismillahir rahmanir rahim. Be inni hino wi'e suddiɓe gomo ƴettiɓe balɗe makko jutata bela ɗum hino silli o woye lajal goɗɗo hino happa gila ka o timminno lebbi ɗinnayi ka renga yumma makko lajal makko e ngurdam makko happama ko embere honɗum woni ko o wurata si ɗum ɗon hewti tun o yahay foti sababu on heɓike foti sababu heɓaki foti o ƴettiri no ɗo ma o ƴettirali ɗa si wodi no ƴettuɓe o suddiɗo ɗo maka ɓeeɗa balɗe maɓɓe jutali hare ɗum ɗon hawrondir e timmode lajal maɓɓe hay e goto mayata sinande lajal makko timmitis si tawi lajal ngal timmi o nettintake ko ɓuri e fanɗude si lajal ngal kadi hewtali o adintinantake likulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun haray aden on ko o yamirte si o sutanike hunde foti ko dewgal foti ko goɗɗungo ko o yamirte ko yo waɗu istikhara o suɓina Allahu konko o sutani ɗon siko ko moƴƴantamo yo Allahu newin laatina moƴƴinanamo waɗanamo barke e mum si wana ko moƴƴantamo yo Allahu wurtumo ga e mum o wurta ɗum tigi ga e makko kanko kadi o hawrindinamo e moƴƴere nden kande wontiri bo haray ko ɗum woni ko aden on yamirte o weltora ko Allahu suɓanimo kon hara o yowali waɗugol makko ma accugol makko e dow ko wowlete ko tawata heno lundi bindi yaada e finde sellunde nden wallahu ta'ala alam. Bismillahir rahmanir rahim. Belandi si goɗɗo ƴetti suddiɗo laaɓuɗo reeniɗo mo meeɗa wadde bone hare ko honɗum e baraji woni e ɗum ɗon amma baraji heeriɗi on tigi himo mari baraji hunde kaari mi anda ɗum ɗon ka bange binde kono noon baraji reenagol baraji ɗoftagol Allahu woɗɗito ko Allahu harmini kon baraji muɗum ko Allahu jogi ko Allahu andino ɗum ɗon foti sabu noon oɗo o waɗi ko waɗɗi e dow makko kon e reenugol hoore makko o woɗɗitike ko harmanimo kon e bakkatuji ɗin kala noon waɗɗo farillaji muɗum ɗin waɗi ko waɗɗi e dow makko kon o woɗɗiti ko harmanimo kon ko Allahu harminanimo kon haray on tigi sikke ala baraji hino tabitanimo tawta ɗon noon ko kanko woni e naftorde nder reenare makko ɗon ko kanko woni e teddirde woni e heɓirde teddungal nden reenare makko ɗon on tigi si o woni accitirɗo hoore makko ni haylorayɗo ɗo e ɗo hiɗen andi o ala teddungal hiɗen andi kadi fayɓe makko si aroyi ɓe teddintamo sabu noon e hino ko andira kon sugu on ɗon kadi o darjata e suudu dewgal makko sabu noon moodi makko hino andi ko aaden bonɗo aaden haylotonoɗo aaden mo reenaki haray ko wirtere makko kanko mo reenanoki on noon si tawi noon o reeninoke kanko o ndaari ko Allahu yamirimo kon o waɗi ko Allahu haɗimo kon o woɗɗitike haray ko kanko woni e naftorde tawo ko kanko woni e heɓude ngal teddungal ɗon e on daraja mawɗo kala on annduɗo mo haray hino teddinimo hino yeli yo jiwo muɗum wa'u wano oɗo wa'i noon ko sugu on ɗon kadi tamƴinora zurriya fewuɗo zurriya barkinɗo zurriya laaɓuɗo ko sugu on ɗon tamƴinana jibingol ko ɓuttinoytamo ɓernde jibingol ko tawata du'anoytomo ñande o feƴƴinoyi haray ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa kon on tigi ko kanko woni e naftorde taho ko kanko woni e teddirde nder reenare makko ɗon e ɓural Allahu noon Allahu ɓeydanamo ɗon kadi baraji yoɓitamo e dow ɗum ɗon
waɗanamo moƴƴere ka aduna ɗo waɗanamo moƴƴere kala hara ñande janngo harayli kadi ko sugu oɗo julɗo laaɓuɗo kala yeloto humondirde sabu noon allahu daali alhabisatu lilhabisina walhabisuna lilhabisati wattayibatu littayibina wattayibuna littayibati rewɓe bonɓe ɓen ko worɓe bonɓe ɓen ɓe wondata worɓe bonɓe ɓen kadi ko rewɓe bonɓe ɓen wodani ɓe haray noon rewɓe e suddiɓe laaɓuɓe ɓen ko worɓe laaɓuɓe ɓen wodani ɓen ɗon worɓe laaɓuɓe ɓen kadi ko suddiɓe laaɓuɓe ɓen wodani ɓe haray kala laaɓuɗo ko laaɓuɗo o yiɗata humondirde e muɗum wurin hay worɓe bonɓe ɓen ƴoyɓe ɓen e maɓɓe si hewti ka tiggata ɓe yahata dey e ɓe rewɓe bonɓe ɓenɓe ɓe boni deyno wona toon ɓe yarata ɓe yahay e moɓe tamƴini oɗo o waway ɓe ne ande fayɓe maɓɓe ɓen o waway ɓe renande suudu maɓɓe ndun o waway ɓe renande danki maɓɓe kin ko sugu ɓen ɗon kamɓe kadi ɓe fewtoyta e muɗum si tawi ko ɓe ƴoyɓe si tawi noon ko ɗaytuɓe bonɓe e bonɓe ko kañum woni ko ɗaɓɓidiroyta toon si tawi noon bonɗo e bonɗo hawtodiri hareta goɗɗo lando ko ɓe jibinta kon ko honno waoyta hiɗen toroyo allahu arsiku en arsika ɓeyguureji meɗen ɗin fof renare o laɓɓinana en cuuɗi men ɗin e dewle men ɗen wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe landi si aaden on e sonna muɗum heɓe faala entirde ni paykum maɓɓe kon ma o dumunne ɗo ɓe faala kum moyninde kono hara mawɓe maɓɓe ɓen woni soro paykon kon e pati makkon heɓe faalira noone goo ka entugol ɗon beele hino waɗɗiɓe kamɓe jinnaɓe ɓen ɗon ɗiɗo woni aaden on e sonna muɗum ɗe ɓe ɗoftoto mawɓe ɓen ɓe entira ɓe no mawɓe ɓe wi'iri noon mawɓe ɓen dey hino heɗite conseil ji maɓɓe e wasiyeji maɓɓe hino jokke kono noon ko fanni man tooñe naataali e majji fanni man ɓe diwaali keerol maɓɓe fanni man lorra yi'aaka eɗen pehe maɓɓe ɗon fii noon programme boobo e ko yowondiri e makko ko jinnaaɓe makko ɓen tigi woni jibinɓe mo ɓen ko kamɓe landitorte ɗum ɗon ko kamɓe anndi ko honno faalira ko honno ɓe tamƴinori nafirta ɓe kamɓe kadi haray ko konngol maɓɓe ardinte e ngon sengo ɗon ɗoftagol konngol mawɓe ɓen koko haani kono noon waɗɗike wo si tawi koko humondiri e maɓɓe koko yowondiri e nafoore maɓɓe no karamokoɓe goo makirta noon amma si koko yowondiri e goɗɗo goo haray ko konngol ɓen ɓurɓe ɓattodirde e on ɗon ndaarete ko konngol maɓɓe ardinte wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe wi'i si mawɗo ƴetti jiwo muɗum mo iwaali e dewgal mum o okki gorko ƴettunoɗo jaaja on jiwo ɗon yahi noon haa jiwo on ninsiti ko honɗum o jaɓananno mawɓe ɓen e ko honɗum o tawtannoɓe e konko ɓe okkitirimo ɗon ɗimmum haray ko honɗum wonata ñawoore makko si o jiidaninoke kadi on gorko ɗiɗaɓo ɗon haray ko honɗum wonata ñawoore ɓen fayɓe si kono ardi ni ka landal woniri haray ngal dewgal ɗiɗaɓal wi'a ngal ɗon ngal humaki ka sharia ngal sella si hiɓe annduno ɗum ɓe fof fewndo ɓe waɗayno ɗum haray kamɓe ɗiɗo okkindiraɓe ɓen ko ɓe waɗeteɓe keerol sharia woni ko ɓe fiɗeteɓe kaaƴe haa ɓe maaya sabu noon ko ɓe wonnoɓe e wadde zina e hino mo kala e maɓɓe meeɗino naatude e dewgal on mawɗo wonɗo sabu ɗum kadi ko o ne'eteɗo ko ñaawowo on darata ko sugu on ɗon yagginirtewo o yagginiramo si tawi noon hara ɓe anndano wondema ɗum ɗo hino harmirini ma ɗum dewgal ɗiɗaɓal ngal sellirtani haray ɗon keerol ngol fawatako e dow maɓɓe dewgal ngal ɗon ko nikahu shubhatin inneteka fiqhu woni dewgal jilɓungal haray ngal helete kisan kamɓe ɗon ɗiɗo ɓe waynodira kisan si wonoyi haa kanko jiwo on o yalti idda haray hino dagano moodi makko arano on artirgol mo kumal kesal waɗatake sabu noon o iwaali wonde ko o ɓeyngu makko si tawi noon on jiwo ɗon o heɓanino gorko ɗiɗaɓo on siko ñaawoore aranere nden jogitorɗen ɓe woni ñaawoore wonnooɓe e zina haray ɓen ɓiɓɓe ɗon wonaaɓe halal ɓe askinataake e on gorko ɗiɗaɓo ɗon ko sengo nene maɓɓe ɓe jokkata amma noon siko ñaawoore ɗiɗaɓere nden jogitorɗen ɓe woni ka nikahu shubha haray ɗon fayɓe ɓen
koye on gorko ɗiɗaɓo ɗon ɓe askinoto ɓay tun ko e danki makko ɓe jibina ngal dewgal jilɓo ngal ɗon hino tabintinana ɓe jeydigal ko wonata hakkunde aaden e ɓiɓɓe mum fof hino wona hakkunde maɓɓe wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe ɗandi goɗɗo si faalama tiggude jiwo mo wona julɗo hara ko alyahudajo ma annasorankojo on jiwo ɗum foda wondema oɗo si tiggimo o silmay o naatay e l'islamu kono mawɓe makko ɓen kanko on jiwo mo wona julɗo inna okkatamo julɗo hare mbela hino woodi laawol goo ngol on tigi rewrata haa ngal dewgal ɗon hume ngal sella ɓay tun jiwo on holli faale naatugol e l'islamu si tiggama o woye jiwo on ko mawɓe makko ɓen okkitirtamo fihimo inni o naatay e l'islamu si o tiggama daginta tiggugol mo siwana e dow dungaye mawɓe makko ɓen wonde kala noon julɗo on ko o wasiyete e ɗi zamanuji meɗen ko wata o tiggu siwana julɗo sabu lo'ere ko seedita e buy e sukaɓe ɓen teliren ka diina e lo'ere maɓɓe teliren ɓerrewɓe ɗon si tawi ko e leyɗe ɓerrewɓe ɗon ɓe woni e kulol angal waawugol mo kanko gorko on hundade ɓen fayɓe makko iwɓe e on debbo mo wona julɗo ɗon sabu noon heewi ka diina sugu ɓen fayɓe ɗon lo'oyta haray on tigi fanni man himo mari feere sunnajo julɗo yo o yondinor ɗum ɗon ko kañum ɓurata mo hisande ka diina makko ko ɗon fayɓe makko kadi ɓurete tan ƴinanede peewal e tabital ka diina e sengo goo kadi hiɗen andi jiwɓe julɓe hino ɗuuɗi si sukaaɓe julɓe ɓen acci ɓen ɗon ɗon ɓe yahiɓe tiggoyi woɓɓe goo haray dey ɓe moƴƴaki e jiwɓe diina maɓɓe kan ɗum waɗi si umar ibnul khattabi radiallahu anhu himo añayno nde julɗo tiggata mo wona julɗo e ɓen alyahudaɓe ma annasorankoɓe wata hay e gooto noon kadi ɗaynitor ko jiwo mo wona julɗo wi'ata kañum si tiggama tuubay ko wano noon wata mawɗo hay e gooto ɗaynitor komo wonano julɗo tuubirta fihi no faala jiwo maɓɓe sugu ɗum fof koko taskete fota wona ko faljete e mum wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe wi'i si dewgal humama hakkunde suka e jiwo mbele hino dago kaɓe wontida ha e mbalndi hara haaju peera on waɗaka taho si tawi torotoɓe ɓen torike okkoɓe ɓen okki teŋeɗen toɗɗama seedeɓe ɓen seeditike haray dewgal ngal dagike wondigal maɓɓe kamɓe ɓen okkindiraɓe ɗon ɗiɗo newnama peera on koko timmintinto dewgal ngal e welo welo maggal wona shartu e fi sellugol ngal wallahu taala alam bismillahi rrahmani rrahim ɓe wi'i si yimɓe ɗiɗo faalama ƴettidirde hara wona e leydi wotiri ɓe woni suddiɗo on waɗana gorko on sharti wondema si ɓe ƴettidiri dey haray himo faalaɓe wonda hay si tawi ɓe wondari sownowo sowno kono noon wata ɓe wayridir ko tawata battina e makko kanko suddiɗo on ha ɓannamo e fitna ɓe huma dewgal e hoore ɗum kono gorko on ronkoya hunnude ndin ahdi ɗon ronkoya timminde on sharti ɗon o yahata fi wondugol e on suddiɗo ɗon siwana seeɗa wa lewru ma lebbi ɗiɗi e nder hitande nden hara noon ko a woni toon kanko gorko on himo wondi e sonnajo goo on suddiɗo kalandal ɗo noon on tawayɗo wonda e gorko on e leydi wotiri o holli gorko on wondema himo wakkili accitude ko o jokki kon o yaha o tawta gorko on ɓe wonda ɓe fof fiyo ɓe ɓattodir ɓe jonnitidira haqqeji maɓɓe ɗin kono gorko on newnaali ɗum bal o wi'a suddiɗo on wurin si o waɗi ɗum ɗum hino wawi wonde sababu ka o seeramo ɓe landi haray ko honɗum wonata ñawore ɓeɗo si tawi suddiɗo waɗani gorko sharti dagiɗo wano o arɗo kalandal ɗo dewgal ngal humama e dow ɗum gorko on ronko yi hunnude sharti on haray suddiɗo on hino newnana wullitagol ka ñawowo on ma ka mawɓe makko ɓen ɓe hela dewgal ngal haysi gorko on feerali haysi suddiɗo on kadi jonnitali teŋeɗen haray sugu ɗum ɗo ko fashu wi'ete woni helugol dewgal wona cergal wona sottitagol e sugu o alhaali ɗo dewgal ngal hino hele hara gorko on hettata hay e hunde sabu noon waynodiral ngal ko sengo makko iwri ɓay ko kanko woni timminade sharti ko ƴettuno kon
ko kanko woni hunnali ahdi ko ronditino kon e hino noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino maaki ahaqqu ma awfaytum min ashuruti an tufuu bih ma stahlaltum bihi lfuruj ko ɓuri handude e hunnugol e ɗin shartiji moɗon ko ɗin ɗi daginirɗon farjuji ɗin woni ɗin ɗi ronditiɗon ka humugol dewle haray mo hunnali sharti mo ronditino ko kanko heli dewgal makko si wona dey hara jooma sharti on yaafanimo muññanimo gorko wonon hino haani anditude soonowo wondema dewgal wona fi huntugol tuuyoton kono haqqeji mawɗi hino e mum haqqeji tawayɗi siɗi yeebaama iɗi saɓimbinana on tigi lette ñande janngo si himo mari sonnaaɓe ɗiɗo himo huntirde oɗa tuuyoji makko awayo o anndu oɗo kadi haqqeji mum ɗin hino ton kanko gorko on ko o landitoroyteeɗo ɗi ñande janngo si o hunnino ɗi haray o mali si ko liddu mum noon haray yo allahu dandu en sugu alhaali on ɗon waɗɓe hakke e dow gorko on nde o tiggata rewɓe boyi kono noon si o tiggi hino waɗɗi e dow makko nde o fonnata hakkunde maɓɓe ngan to hay e hunde o jaɓantaake haa o yeeba haqqe goɗɗo e maɓɓe wonaa ngan to golle ma kaydi ma goɗɗungo ko adi o tiggude o ndaarayno si himo hunnana haqqeji ko woni e ɗen dewle ɗon amma nde o tiggata haa o gayna on tuma o ngantino o woye o jaɓirantaake noon haray noon kadi mo kala yo ndaaru siko jiwo makko noon ko honno o yiɗi rayno yo moodi makko jogitormo o jogitora noon kanko kadi jiwɓe yimɓe ɓen ko ɗum woni ndimankaago ko ɗum woni moƴƴere jikku hiɗen tori yo allahu dandu en tooñude e battaneji muɗum kanari torano bandiraɓe meɗen ɓen fof sutura e weltare ka dewle maɓɓe wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si gorko jibinanama fayɓe o fembaali ɓe wurin goɗɗo e maɓɓe o riwa mo wondema wona ɓiɗɗo makko e hino noon o yiraali suddiɗo makko on bunki ɓe landi ko honɗum wonata ñawore ɗum ko haqqi ɓiɗɗo e dow baaba en makko nde o innatamo nde o fembatamo nde o dennatamo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kullu gulamin rahinun bi aqiqati ɓay kon kala hikon humidira e dennabo makkon on e ngol dammol ngol kon hirsante karamokoɓe goo inna ɗum koko waɗɗi e dow babajo on noon woni hirsangol pay kon kon dammol inna kon si kanko gorko on o waɗali ɗum haray koko fewtimo o acci si bakkatu hino ton haray ko o ronditiɗo mo fayɓe ɓen noon ko ɓe fayɓe makko ka ñawore sharia ɓay tunko e danki makko ɓe jibina si o riwi ɗon goɗɗo e maɓɓe o inni wona ɓiɗɗo makko haray ko gotel e piiji tati wonata ɗon ko go'o o adda seede laaɓuɗo pot wondema o suddiɗo ɗo ɓiɓɓe ko jibini kon wona ɓiɓɓe makko ma ommo o woni e riwude ɗon wona ɓiɗɗo makko ɗiɗi si o ala on seede ɗon haray ko o focceteɗo looci 80 sabu noon ko o fefindiɗo e dow suddiɗo on wi'ete tati si wona ɗum o huɗo laawi nayi no andira noon laawol kala o wondira allahu o ɓiɗɗo ɗo wona ɓiɗɗo makko on tuma o ɓeyda ɗon laawol jowaɓol o wi'a e maggol si tawi tun o finu e konko o wi'i ɗon haray yo kuddi allahu wonu e dow makko si o huɗori noon haray ɓiɗɗo on iwi wonde ɓiɗɗo makko ka ñawore sharia ko nene makko o jokkata hino hanani noon ƴettidirɓe kaɓe holodira mo kala e maɓɓe woɗɗito ko hino saɓimbinana mo tuuma tentini noon kanko sonnajo on o woɗɗito kala konko hino addana mo sikkitare ka ɓornateri makko ka yaaduji makko ka yewtereji makko tentini noon e ko o waɗata e téléphone makko hiɗen toroyo allahu reenu en o renana en cuuɗi men ɗin o woɗɗintina en ga e kala ko hino bonna hakkundeji meɗen wallahu ta'ala a'lam. Bismillahi rrahmani rrahim. ɓe landi si goɗɗo okkama suddiɗo dewgal humama kono sadaku toɗɗaka ɓe wondira noon haa ɓe jiido e muɗum ko honɗum wonata ñawore ngal dewgal ngal sadaku waɗanoka e muɗum dewgal ngal helatake kono non ngal sellintinte no ngal sellintinirte ko waɗangol ngal sadaku on
ma ɗum daare rewɓe fewroɓe on suddiɗo ɗon ko jeluɓe wona e waɗiranede sodako ko jeluɓe wona e teŋirede ande ko hunde kaari on suddiɗo ɗon kadi toɗɗane sugu muɗum siko guluuji 10 fewroɓe makko ɓen wona e teŋirede kanko kadi o toɗɗane guluuji 10 o hewtineɗi si ɓe warri noon haare dewgal ngal sellintinama ɓiɓɓe ko ɓe jiidino kon noon adi ɗum ko ɓiɓɓe gorko on hay e hunde ko niɓɓititeliren maɓɓe ala wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ɓe landi ko hombo ɓuri mabɓe haqqe ka innugol bobo ko baba en makko ka ko yumma makko ko baba en makko ɓuri mabɓe haqqe ka innugol mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe innayno feyɓe maɓɓe ɓen wono ɓe makirno noon wulida liya leylata gulamun sammaytuhu bismi abi ibrahim mi jibinanama ka jemma ɗo cukalel mi innitirengel inde baba en an ibrahim ɓe fandi e baba en maɓɓe ɗon soro maɓɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam sabu noon ko e jurol annabi ibrahima nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam iwi si tawi noon mawɓe ɓen ɗiɗo newodiri gorko on okki suddiɗo on inde nden haray ɗum ɗon hino jeeya e ko laba kon e wondigal hino jeeya e ko aaden on naadirta welo welo e ɓernde sonnajo makko wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ɓe landi ko honɗum sharia on wi'i e muyningol yumma goto muɗum hara suddiɗo on hino mari ɓiɗɗo o muyninaymo o muyninoray kadi nene goto makko si haaju ngol muyningol ɗon yanti kanko suddiɗo on o hatonjini e muyningol on bobo nene gotojo makko ɗon haray wona ko haɗa wona ko harmitediren ka bindi ko woni tun haray on miñirawo makko mo o muynini ɗon wontanimo ɓiɗɗo teliren ka muynugol ɓiɗɗo makko kanko suddiɗo on kadi wonti nene goto on miñirawo muyninaɗo ɗon teliren ka muynugol haray kala ko harmata hakkunde aaden e ɓiɗɗo muɗum harmi hakkunde on suddiɗo ɗon e on miñirawo makko mo o muynini kala kadi ko harmata hakkunde aaden e bandirawo muɗum haray harmi hakkunde on miñirawo muyninaɗo ɗon e ɓiɓɓe jaaje makko ɓe o muynidi ɓen haray on miñirawo muyninaɗo ɗon ko kaawu o wonanayno ɓen ɓiɓɓe jaaje makko kono ɓay tun ɓe muynidi haray ɓe wonti kadi nene gotoɓe makko ñawoje kaawu yaagal e nene goto yaagal fof hino yaha hakkunde maɓɓe sabu konko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki yahrumu min arrada'i ma yahrumu min annasabi e filla yeego yahrumu min arrada'i ma yahrumu min alwilada woni ko jibingol ngol harminta kon muyningol ngol hino harmina ɗum haray ñawoje muyningol ngol ka bange mahram yaagal hino wa'i wa ñawoje jibingol ngol wallahu ta'ala a'lam. LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal